amakagara kurenga 203 nigo gateganisibwe mbereji abaturano bagira ngo tubine bwekoro nibashaba bebembezi babo okubashakira mu government babaho buwezi nyewe rutoki rwanje gwe nyamwanya mu rusozi rugenzire gwena ogwadi kuli kamuronzi rwagenda gwena ebikwijo ryagenda ryona ngene tine kintu kisikize kandi mu rutoki umurusozi abarimo mwani gwezi ogwete umwana gwanje gwagenda ebikwijo reba wero yoti nyine kindagire kindakore beno government nyambe base kunyamba uko kwenshara yakunyitanye nabana imisibende huyireho twe turashabaye mu tibi tutobostayebwa njureti amana kariyija mutitereho buryo mutuje mu ministry y'ebyo bigwererezi etwobuyandi egombora ya kigende eri hansi y'enshozi okwatana negombora ya bwambaro muri rukungiri ahamizi gaberigarugire kutwara abantu bashatu hakujya ngutwiransi y'ensozi hati Enjura kweragwa amizi ge organize injira mu nsozi bwija namani gatere bihingwa byona gabishisha kuko ragashishira rugorutindo urubenu rurabaho abashaho bakuzahera center tukigende rugorutindo urubenu rurabaho abana bishomero bakuzo mashomero nka St Mary's none tukabire turashaba government etwirukira bo kwato mugombora iti ya kigende tine kingwa cyone kirijamo kakibe kitoki kakibe ki tarorambo kaseri turagataho tine cyo gukora haro business yone kutambura abantu babona ebyange bweriro akagwaka harumu katerera kamuronzi kigende yo kubanza ne ya kabiri gasha kwa Ben Muhozi omuri Mitooma.